50.000, 70.000. Brojevi su toliko ogromni da gube svoje značenje. Postaju statistika užasa. U samo jedno popodne, 2. avgusta 216. godine pre Hrista, Rim je izgubio više ljudi nego bilo kog drugog dana u svojoj 7-godišnjoj istoriji. Cela generacija izbrisana sa lica zemlje. Legija, nepobediva ratna mašina koja je osvojila Mediteran, leži ovdje slomljena, ugušena u sopstvenoj krvi i poniženju. Ovo nije priča o bici, ovo je anatomija istrebljenja. Ovo je dan kada je svemoćna Republika Rim, civilizacija predodređena da vlada svetom, na kanama, kleknula, iskrvarila i umalo umrla. I sve je to delo jednog čoveka koji se kao dečak zakleo na paganskom oltru večnu mržnju prema Rimu, Hannibal Barca. Ali pitanje koje odjekuje kroz vekove dok lešinari goste, nije samo kako je to uradio, da li je to delo monstruma, krvnika žednog osvete, ili je to bio hladan i savršen proračun jednog od najvećih vojnih genija koje je svet ikada poznavao. Da bismo razumeli klanicu, moramo razumeti aroganciju koja ju je izazvala. 2 godine ranije Hannibal je učinio nemoguće. Prešao je Alpe zimi sa vojskom plaćenika i slonova, donoseći rat u srce Italije. Rim je posrnuo. Pretrpeo je 2 ponižavajuća poraza kod Trevije i kod Trasimenskog jezera. Panika je zahvatila grad, ali Rim ne poznaje paniku dugo, poznaje samo bes. Republika, povređena u svom ponosu, odlučila je da jednom zauvek stane na kraj kartažinskoj pretnji. Neće više igrati na odbranu, neće ga zadržavati, zdrobit će ga. Sakupili su najveću vojsku koju su ikada izveli na bojno polje. 8 punih legija, 87.000 ljudi, plima čelika i discipline dizajnirana za jednu svrhu, da izbrišu Hannibala i njegovu vojsku sa lica zemlje. A na čelu ove kolosalne sile, kako je nalagao rimski zakon, bila su 2 konzula. I tu počinje tragedija. Prvi, Lucije Emilije Paulo, patricij, veteran, oprezan, već se suočio sa Hannibalovom lukavošću i znao je da Kartaginjanin nije običan varvarin, bio je predator. Drugi, Gaj Terencije Varon, plebejac, ambiciozni i popularni političar koji je došao na vlast sa jednim obećanjem. Nema više taktike čekanja. Akcija, odlučujuća i slavna bitka. Varon je video Hannibala i video je samo prepreku na svom putu ka večnoj slavi. Jedan je video zamku, drugi priliku. Jedan je propovedao oprez, drugi je zahtevao krv. Komandna vlast se smenjivala svakog dana. Jednog dana Paulov oprez je kočio vojsku. Sljedećeg dana Varanova arogancija ju je bacala napred pravo u ralje neprijatelja. 2 čoveka na čelu jedne vojske. 2 volje u ratu. I nisu znali da najveći neprijatelj Rima nije Hannibalova vojska, već podela u sopstvenom srcu. A Hannibal ih je posmatrao iz daljine i smešio se, jer njegov plan nije zavisio samo od njegovih vojnika, zavisio je od rimske nadmenosti. Dizajnirao je klanicu po meri, a Varon je bio spreman da preseče vrpcu otvaranja. 2 najmoćnije sile Mediterana posmatraju se preko reke Aufid. S jedne strane, uređeni bes Rima. 87.000 ljudi žednih odlučujuće pobjede. S druge strane, očajnički genije Hannibala sa jedva 50.000 vojnika, mešavinom plaćenika, Gala, Iberaca i Libijaca, iscrpljenih nakon godina kampanje. Na papiru to je sigurno istrebljenje. Brojevi ne lažu, ali Hannibal se ne bori brojevima, bori se umom. On bira teren. Nije slučajno. To je otvorena ravnica, savršena za njegovo tajno oružje, najbolju konjicu na svetu. I zna da će u zoru sunce biti iza njega, sijajući direktno u oči legionara. Zna da će jugoistočni vetar volturno duvati i bacati oblake prašine i peska u lica Rimljana, zaslepljujući ih, daveći ih usred borbe. Svaki detalj, svako zrno peska je oružje u njegovom arsenalu, ali ima problem. Rimljani nisu obavezni da se bore ovde. Paulo, oprezni konzul, to zna. Vidi ravnicu i osjeća zamku. Savetuje da se čeka, da se povuku na neravniji teren gdje Hannibalova konjica neće biti korisna. Ali Hannibal također poznaje svoje neprijatelje. Pozna Varanovu nestrpljivost. Zna da bi zamka uspela, miš mora želeti da uđe po sir. Zato mu daje razlog.
Šalje svoju numitsku konjicu sa blasne jahače na golim konjima da uznemiravaju rimske vodonoše. Nije to napad, to je poniženje, šamar u lice najmoćnije vojske na svetu. Numidijci se smeju, bacaju svoja koplja i povlače se pre nego što teške legije mogu da reaguju. Za Paula manevar je očigledan, to je mamac, dečja provokacija, ali za Varona to je nepodnošljiva lična uvreda. U konzularnom šatoru republika se raspada. Provocira nas, tvrdi Paulo. Želi da se borimo na njegovom terenu pod njegovim uslovima. Ali Varon čuje glasove svojih vojnika koji vape za osvetom. Čuje odjek sopstvenih obećanja u Rimu. Paulov oprez vidi ne kao mudrost, već kao kukavičluk. Tvoj strah nas sramoti. Viče, sutra je komanda moja i sutra će ovaj rat završiti. I tako je odluka doneta. Paulo sa stegnutim srcem oblači svoj oklop. Zna kuda ih vodi arogancija njegovog kolege, ali je Rimljanin. Njegova je dužnost da posluša i bori se, čak i ako je to u bitci za koju zna da je izgubljena. S druge strane reke Hanibal vidi crveni barjak. Mamac je uspeo. Varon raspoređuje svoje legije brutalno jednostavnim načinom. Ne traži suptilnosti. Steže redove stvarajući ljudski čekić. Blok pešad je gušći i dublji nego ikada. Njegov plan je jednostavan. Napredovati u pravoj liniji i zdrobiti kartažinski centar čistom masom i grubom silom. To je suština rimske taktike. Red, disciplina i ogromna moć. Logično je, impresivno je i tačno je ono što Hanibal želi da uradi. Legioni napreduju, zemlja podrhtava pod njihovim nogama. Vide Hanibalovu vojsku, smešno tanku i slabu liniju u centru, sastavljenu od manje disciplinovanih galskih i iberijskih ratnika. Izgleda kao samoubistvo, početnička greška. Rimski centurioni se smeju. Pobjeda je tu, pravo u centru. Samo treba da je uzmu. Ne vide zamku, vide samo mamac. Sudar 80.000 ljudi protiv 50.000. A grmljavina je toliko velika da se kaže da je naterala ptice da se gnezde kilometrima daleko. Rimska linija, taj čekić od 87.000 duša, udara u kartažinski centar snagom zemljotresa. I baš kako je Hanibal predvideo njegov centar sastavljen od njegovih manje pouzdanih trupa, galski i iberijski plaćenici počinje da popušta. Za legionara u prvom redu to je upravo ono što im je obećano. Varvari ne mogu podneti rimsku disciplinu. Guraju, osvajaju teren. Gali sa golim grudima i ratnim pokličima padaju pred metodičnim napredovanjem rimskog čelika. Rimljani viču od euforije, pobjeda. Neprijateljski centar se lomi. Varon, posmatrajući iz pozadine, morao je osjetiti ukus slave u ustima. Njegov plan, jednostavan i brutalan plan grube sile, savršeno je funkcionisao, ali se nije lomio, savjao se. Sam Hanibal je u centru sa svojim bratom Magonom, vičući naređenja, obuzdavajući povlačenje, osiguravajući da to bude kontrolisano povlačenje, a ne bekstvo. Namerno popušta teren, uvlačeći sve više Rimljana u unutrašnjost svoje formacije. Svaki korak koji Rimljani naprave ka pobjedi je korak dublje u zamku. Toliko su koncentrisani na front, toliko zaslepljeni prašinom, suncem i krvlju da ne vide šta se dešava na bokovima. A na bokovima se dešava pravi pakao. Na jednom boku Azdrubal, komandujući teškom galskom konjicom, ne manevriše. Izvršava, napada sa nečuvenom žestinom i jednostavno briše rimsku konjicu sa lica zemlje. Nema dugotrajne borbe, to je masakr. U međuvremenu, na drugom kraju polja, numidijska konjica radi nešto mnogo suptilnije. Ne napadaju, uznemiravaju, zabijaju svoja koplja, lažiraju napade, nestaju. Njihov cilj nije uništenje, već fiksiranje i držanje Paulove konjice zauzetom, sprečavanje da pomogne centru. Paulo se hrabro bori, ali je paralizovan, zarobljen u smrtonosnom plesu koji ne može da dobije. Već je povređen kamenom iz praćke, ali odbija da napusti polje. Vidi šta se dešava. Osjeća hladnoću čelika zamke, ali ne može ništa da učini da je zaustavi. I ovdje se dešava trenutak koji zapečati sudbinu Rima. U bilo kojoj drugoj bitci pobednička konjica bi krenula u poteru za onima koji beže u potrazi za ličnom slavom. Ali Hanibalova vojska nije kao bilo koja druga. Azdrubal se okreće,
vodi svoje jahače pozadinom legija koje i dalje slepo napreduju u centru i pada kao munja na Paulovu konjicu koja je već bila zauzeta sa Numidijcima. Napadnuti s fronta i s leđa, posljednji rimski jahači su istrebljeni. Hanibalovo nebo je sada slobodno od svake pretnje. Đa legionari u centru urliču od trijumfa, verujući da je bitka dobijena. Nisu mogli da čuju preko svojih sopstvenih povika topot konja iza njihovih leđa, nisu vidjeli senku koja se nadvija nad njima. Vrata klanice su se upravo zatvorila sa njima unutra. Na trenutak u srcu haosa nastaje gotovo savršena tišina. To je tišina neverice, trenutak kada je predator zatvorio sve puteve bekstva, a plen shvata da nema kuda da beži. Legionari u pozadini su prvi to osjetili. Podrhtavanje zemlje, grleni ratni poklič Azdrubalove konjice koja juri direktno na njihova leđa. Panika je talas koji prolazi kroz formaciju od pozadi prema napred. Ali Hanibalova zamka je đavolsko umetničko delo. Nema samo 2 vilice, ima 4. Dok konjica zatvara pozadinu, Hanibal daje konačnu naredbu i najsmrtonosniji delovi njegove table, koji su do sada stajali nepomično, a ulaze u igru. Njegova afrička pešadija, njegovi najbolji ljudi, elitne trupe koje je držao u rezervi na krajevima svoje linije, naoružani zarobljenom opremom samih Rimljana iz prethodnih bitaka, izvršavaju manevar sa jezivom preciznošću, okreću se unutra i napadaju izložene i dezorganizovane bokove rimskih legija. Iznenađenje je potpuno. Legionari koji su očekivali neprijatelje samo s preda, sada su ubodeni s leve, s desne, s leđa, napadnuti s fronta, s leđa, s bokova. Odjednom, rimska vojska prestaje da bude vojska. Postaje masa od 80.000 ljudi, zarobljenih u kutiji smrti, koja se skuplja svake sekunde. Njihova najveća prednost, njihov broj, postao je njihova smrtna presuda. Toliko su stisnuti da ne mogu da podignu ruke da koriste svoje mačeve. Ne mogu da manevrišu svojim štitovima. A ljudi u centru formacije čak i ne umiru od kartažinskog mača. Umiru od gušenja, zgnječeni pritiskom sopstvenih prestravljenih drugova. Disciplina duša legije isparava. Red prelazi u haos. Formacija se rastvara u moru prestravljenih pojedinaca koji se bore za sopstveni opstanak. I usred klanice, Lucije Emilije Paulo, konzul koji je video katastrofu kako dolazi, bori se do kraja. Ranjen, opkoljen, odbija da pobegne. Tribuna mu nudi konja. Paulo ga odbija. Idi i reci senatu da se utvrdi u Rimu, kaže mu sa krvlju koja mu izbija iz usana. Ja ću umreti ovdje da ne bi bio ponovo optužen ili da bih morao da optužim svog kolegu da bih odbranio svoju nevinost. I nestaje, progutan plimom smrti. A baron, arhitekta katastrofe, beži sa nekolicinom konjanika, napušta bojno polje, napušta svoje ljude, napušta svoju čast i galopirajući da spase sopstveni život. Dok vojska koju je vodio u slavu, zbog njega se davi u krvi. Bitka kod Kane je bila gotova. Trajala je samo nekoliko sati, ali ono što je započelo u tom trenutku bilo je nešto mnogo mračnije. Više nije bila borba, bila je to žetva ljudi, a Hanibal, žetelac smrti, bio je spreman da ubere svoje plodove. Žetva je počela. Za Hanibalove veterane ovo više nije bitka, to je posao. Formiraju se u savršenom obodu oko zarobljene ljudske mase. Nema samoubilačkih juriša, nema herojskih dvoboja. To je proizvodna traka smrti. Prvi red Rimljana je uništen, oni napreduju. Drugi red je uništen, oni napreduju. To je metodično, nemilosrdno, industrijsko. Za ljude zarobljene unutra, to je pakao na zemlji, pakao iz koga nema bekstva. Jedini pravac je napred, ka mačevima koji ih čekaju. Vazduh postaje otrovan, je gust od mirisa krvi, znoja i smrti. Ratni pokliči su zamenjeni jaucima umirućih i molitvama bogovima. Volja za borbom nestaje, zamenjena primarnim instinktom za preživljavanje, instinktom koji je ovdje beskoristan. Očaj vodi u ludilo. Neki oduzimaju sebi život pre nego što ih neprijatelj stigne. Drugi, u posljednjem činu prkosa, jednostavno pokriju glave i čekaju udarac. Istorija kaže da su neki legionari kasnije pronađeni mrtvi, sa glavama zabijenim u zemlju, ugušeni u prašini da bi pobegli od užasa. Slom nije samo fizički, to je slom ljudske duše. Tokom 8 sati klanje se nastavlja bez prestanka. Kako veče pada, posao je završen.
Polje Cain je tapiserija klanice. 50.000, možda 70.000 tela leži na površini od samo nekoliko kvadratnih kilometara. Hiljade zlatnih prstenova je skinuto sa prstiju palih senatora i vitezova. Elita Rima. Reka je začepljena leševima. Hanibal je izgubio jedva 6.000 ljudi. Većina njih gali koje je koristio kao mamac. To je najsavršenija i najstrašnija taktička pobjeda u istoriji. Pobjeda je bila potpuna, apsolutna. Vojska koja je trebalo da ga uništi više ne postoji. Put do grada Rima, udaljenog samo 400 km, je otvoren i nebranjen. Mahar, genije konjice, pada na kolena pred svojim generalom. Ne gubi vreme, Hanibale. Moli ga. Pošalji me sa konjicom odmah. Sledi me sa pešadijom. Za 5 dana ćeš večerati na Kapitolu cijeo rat, zakletva tvog oca, prelazak Alpa, patnja, krv. Sve je vodilo ka ovom preciznom trenutku. Prilika da svog omraženog neprijatelja baciš na kolena. Logika rata je zahtevala samo jedan kurs akcije, marš na Rim. Ali Hanibal, čovjek koji nikada nije oklevao na bojnom polju, oklevao je. Istorija je puna ključnih trenutaka i šarki na kojima se okreće sudbina. I ovo, na natopljenom krvlju polju u južnoj Italiji, je jedan od njih. Mahar, frustriran, konačno ustaje. Njegove reči će odjekivati kroz večnost. Najpoznatija optužba ikada upućena geniju. Znaš kako da izvojuješ pobedu, Hanibale, kaže mu gorko, ali ne znaš kako da je iskoristiš. Odlazi ostavljajući osvajača samog sa svojim mislima. Bila je to greška. Najveća pogrešna procjena u istoriji. Iz daljine deluje ludo ne marširati na prestonicu, ali Hanibalov ne funkcioniše kao drugih ljudi. On vidi celu tablu. Njegova vojska je iscrpljena. Njegovi najbolji ljudi su preživeli, ali su povređeni. I što je najvažnije, nema opsadne mašine. Rim nije otvoren grad. To je najveća tvrđava starog sveta. Napasti ga frontalno bi bila samoubistvo, krvavi juriš koji bi ga mogao koštati preostale vojske. Hannibal nije bio kockar, bio je kalkulant. Njegov plan nikada nije bio da uništi grad Rim. Njegov cilj je bio da demontira njegovu moć, da ga izoluje, da mu otme italijanske saveznike, pokazujući da rimski vuk može da krvari. Dok Hannibal kalkuliše, vest o uništenju stiže u Rim. Ne stiže kao zvanični izveštaj, stiže kao otrovan glasina koju donose retki preplašeni preživeli, uključujući i samog barona. U početku postoji neverica, nemoguće je. Nijedna rimska vojska nikada nije bila izbrisana. Ali kako stiže sve više izbeglica, istina pada na grad kao kuga. Duh Rima je slomljen. Tuga je toliko duboka i univerzalna da nema ni jedne kuće koja nije izgubila oca, sina, brata. Panika je apsolutna. Hannibal je pred vratima. Grad pada u praznoverje i teror. Obavljaju se očajnički rituali. Konsultuju se civilinske knjige. U najmračnijem činu svog očaja, rimska država pribegava nezamislivom ljudskoj žrtvi. 2 Gala i 2 Grka su živi zakopani na stočnom pijacu. Krvna ponuda bogovima koji su ih izgleda napustili. I u najmračnijem času Rima, kada grad preti da se sam pojede, jedan čovjek ustaje da zaustavi plimu. Quint Fabije Maksim, čovjek koga su zvali kunktator, odlagatelj, isti čovjek čije su taktike izbjegavanja bitke rugali baron i narod. Sada je njegova smirenost jedini sidro u okeanu histerije. Fabije ne nudi lažne nade niti inspirativne govore. Nudi red, proglašava vanredno stanje. Zabranjuje javno žaljenje da bi zaustavio spiralu panike. Postavlja stražare na kapijama sa naređenjem da nikoga ne puštaju napolje. Pretvara grad u tvrđavu ne samo od kamena, već i od volje. Dok je Hannibal očekivao da će njegova pobjeda izazvati politički kolaps, Rim, pod Fabijevom gvozdenom rukom, učinio je suprotno. Očvrsnuo je. Hannibal još uvijek u svom logoru šalje delegaciju u Rim, ne da bi zahtevao bezuslovnu predaju, već da bi pregovarao o miru i otkupu 1000 zarobljenika koje je zarobio kod Cain. Nada se da će pronaći grad na kolenima spreman da prihvati kraj rata. Ali ono što njegovi izaslanici pronalaze nije strah, to je zid prkosa. Odgovor senata predvođen Fabijevim duhom je brutalno jednoglasan i nagoveštaj decenije krvi koja predstoji.
Rim ne pregovara sa neprijateljem dok on gazi italijansko tlo. Zarobljenici su prepušteni svojoj sudbini. Brutalno odbijanje Rima da pregovara ne zaustavlja Hannibalov plan. Naprotiv, u početku ga čini bržim. Uplašeni padom giganta ili ogorčeni decenijama dominacije, gradovi južne Italije počinju da napuštaju Rim. Capua i drugi najbogatiji i najmoćniji grad na poluostrvu otvara mu vrata. Hannibal konačno ima bazu saveznika, mesto gdje se njegovi veterani mogu odmoriti. Na trenutak se čini da je pobedio. On je gospodar Italije, ali Rim je naučio najkrvaviju lekciju svoje istorije. Više neće slati svoju decu u Hannibalovu mašinu za mlevenje mesa. Pod Fabijevim vođstvom Republika usvaja strategiju koju je ranije prezirala. To je rat senki, rat frustracije. Rimske legije, sada manje i agilnije, prate Hannibala svuda kao vukovi koji vrebaju ranjenog lava. Drže se visina gdje je Hannibalova konjica beskorisna. Ne prihvataju bitku, nikada. Napadaju njegove linije snabdevanja, pale njegove useve, postavljaju mu zasede izviđačima. To je rat 1000 posekotina osmišljen da ga polako iskrvari. Hannibal, majstor odlučujuće bitke, nalazi se u ludoj poziciji. I on je najjači čovjek na svetu, ali ga niko ne želi da se bori sa njim. Maršira od jednog kraja Italije do drugog, izazivajući Rimljane da izađu, ali oni odbijaju. On je kralj bez kraljevstva, osvajač bez ičega što bi osvojio. I dok je on zarobljen u ovoj smrtonosnoj igri mačke i miša, Rim čini nezamislivo. Umjesto da se povuče, napada sa drskošću koja graniči sa ludilom. Rim otvara drugi front. Šalje svoje najbolje preostale legije, ne da se bore protiv Hannibala, već u Hispaniju, njegovu bazu operacija, izvor njegovog srebra i njegovih ljudi. I na čelo ove vojske postavlja mladića od samo 25 godina, čovjeka čiji su otac i stric upravo poginuli od ruke Hannibalovog brata. Njegovo ime je Publije Cornelije Scipion i nosi u srcu i Hannibalov genije i mržnju skovanu u porodičnoj tragediji. Scipion se ne bori kao stari rimski generali. Proučavao je Hannibala, učio od njega. Koristi brzinu, iznenađenje, psihološki rat. Jednim drskim udarcem zauzima Kartaginu Novu, srce kartažanske moći u Hispaniji. Dok Hannibal polako biva davljen u Italiji, Scipion mu seče korenje kod kuće. Strateška ravnoteža se gotovo neprimetno počinje naginjati. Godine prolaze 1-5, a Hannibal je i dalje nepobeđen na italijanskom tlu. Pobeđuje svaku bitku koju mu Rimljani usude da pruže, ali to su prazne pobjede koje ništa ne menjaju. Njegovi veterani, ljudi koji su prešli Alpe sa njim, umiru od starosti ili u besmislenim čarkama. Zarobljen je, zna da vreme ističe. Rim, poput hidre, regeneriše svoje vojske. Za svakog čovjeka koga izgubi, regrutuje još 2. Hannibal ne može, treba mu konačni udarac, treba mu pomoć, treba mu brat i tada stiže vest koja sve menja. Asdrubal Barca, njegov mlađi brat. A uspeo je u nemogućem. Izbegao je Scipiona u Hispaniji, sakupio novu vojsku i prešao Alpe. Čekić i Nakovanj, 2 sina Amilkara, 2 vojna genija Kartagine, su istovremeno u Italiji. Ako uspeju da spoje svoje vojske, čak ni rimska upornost neće moći da izdrži. Asdrubal šalje glasnika Hannibalu da koordinira tačku susreta. Ceo rat se svodi na tu poruku, ali bogovi ili sudbina su izabrali stranu. Glasnik je zarobljen. Rimljani sada znaju sve. Plan, ruta, vreme. Znaju da Hannibal čeka na jugu i znaju da Asdrubal maršira na sever Slepoka Zamci. Umjesto da čeka udarac, konzul Claudije Nero donosi najrizičniju odluku u celom ratu. Odluku koja bi mogla da spase Rim ili ga potpuno uništi. Konzul Gaj Claudije Nero, čovjek koji je nadgledao Hannibala na jugu, donosi najdrskiju odluku u rimskoj istoriji, a ne poslušavajući naređenja senata i zakone republike koji su zabranjivali konzulu da operiše van svoje dodeljene teritorije. Čini nezamislivo. Ostavlja malu silu da prevari Hannibala, da ga uveri da je cela njegova vojska još uvek tamo. I sa svojih 7000 najboljih ljudi kreće u forsirani marš od 500 km na sever. To je samoubilačka trka. Ako Hannibal shvati, vojska koja ostaje na jugu biće uništena. Ako ne stignu na vreme, Asdrubal će uništiti drugog konzula. Ceo rat visi na ivici ove oštrice.
Nakon nedelju dana paklenog marša, Nero i njegovi ljudi stižu u severni logor usred noći, tajno se pridružujući vojsci svog kolege. Ali sljedećeg jutra Asdrubal, general lukav, kao i njegov brat, primećuje detalje. Tanji konji, oklop prekriven prašinom dugog putovanja i zvuk trube. Zvuk koji najavljuje prisustvo drugog konzula, panika ga obuzima. Poruka je presretnuta. Zna da Hanibal ne dolazi. Zna da se sada suočava sa kombinovanom snagom Rima. Zna da je izgubljen. Pokušava da se povuče, ali je prekasno. Rimljani ga napadaju sa besom Republike koja se bori za svoje postojanje. Bitka kod Metavura nije taktičko remek delo kao Kan. To je klanica, Kan obrnuto. Asdrubal, videći da je stvar izgubljena, odbija da bude zarobljen, potkači svog konja i juriša pravo u srce rimske legije, boreći se dok ne bude oboren i ubijen. Posljednja kartaginska vojska u Italiji je uništena. Posljednja Hanibalova nada umire sa njegovim bratom. Neron se vraća na jug istom neljudskom brzinom i poruku predaje Hanibalu ne pergamentom, već činom razorne psihološke surovosti. On naređuje da se odseče Asdrubalova glava, da se sačuva i baci unutar palisada bratovog logora, Hanibal. И човек кожие без трептая ока побил 70 000 римляна, сруши се на призор братове главе. У том тренутку рат у нjegovoj duši završava. Sada se kaže da je prošaptao, očiju punih suza. Konačno vidim sudbinu Kartagine. Последние години su neizbežan zaključak. Scipion donosi rat u Afriku. Kartagina poziva svog najboljeg sina da je brani. I tako, 202 godine pre Hrista, na ravnicama Zame, dva titana se susreću licem u lice. Hanibal, ustareli geniže sa improvizovanom vojskom protiv Scipiona, svog mladog i briljantnog učenika, koji komanduje rimskim veteranskim legižama. Učenik nadmašuje učitelja. Scipion koristi Hanibalove sopstvene taktike protiv njega i po prvi put u životu veliki Hanibal Barka je potpuno poražen. Hanibal je dobio najveću bitku od svih, ali Rim je dobio rat. Zašto? Jer tajna moći Rima niže ležala u njegovim legižama i već u njegovoj volji. Hanibal mu je naneo ranu koja bi ubila svako drugo carstvo, ali Rim je odbio da umre. Poraz ga niže oslabio, očistio ga je. Kana je spalila njegovu aroganciju i umjesto toga iskavala gvozdjenu odlučnost koja će ga odvesti do osvajanđa poznatog svijeta. Najmračniji dan Rima niže bio njegov kraj, bio je njegov pravi početak. Hanibal u pokušaju da uništi svog neprijatelja, nehotice ga je učinio nepobedivim.